Ha ka World Cup arajara pun Rio en pong Argentina national team da kini ki Jesse ki batemai. Kublai ya pi pro ki par jor baro ki bajis ngotenal basngap ya ki video ha ka ka channel. Bar lada pitang dei badang temai ha ka channel sngap ha wat klep pan subscribe. Ka Argentina ka badai karina South America kabala yorung sya ka World Cup arajar pun Rio kala pelaj mentai ke Jesse kaba en sapenden kam ban pong ha ka World Cup arajar pun Rio. Bat kaba kam sau tenat bat angnut tiba bun balang kadai balda o Messi undang gilekai na ka Argentina ha ka World Cup arajar pun Rio. Kaba hadu mentah o Messi umpat ai ya karai kabakut balah atau undang laan em ban gilekai na ka Argentina ha ka World Cup arajar pun Rio. Namar kat kum kejingkren jung Messi ulapan pau balada udang la ban yarapi ka tim undang bi madan bej bal kata ka syong hakamet kejingko jingkia kebasian unsa permenaya karaya kebakut hakini kita yu ki bandangwan menta ubenai November ka Argentina kan silekai perlokru Persia ek Angola haka kat sautrik November por kandai steng menmit bat orang apkol jungkari Argentina Emiliano Martinez un omni madan satia hagan kejinekai Persia ya ke Angola kum taru ka World Cup arajar pun Rio kan sedai ke World Cup ke bakadu na kentau Messi bat kum juru na kebenta jung Ronaldo ha ka bagi babun balang mentah kidang ap kemilenti ban yui kadu ya kini ki arngut kirang lekai ha ka World Cup arajar pun Rio ke ban salong ha kari Amerika Meksiko bat Kanada kublai shibun